yama dukomeza tubashimira kuri mwebwe mwese mumaze gukora subscribe kuri Zadadani, turabashimiye. Aho ngaho musanzwe mwasanga ibyo bisobanuye mu Kinyarwanda, gusa nyine utuntu twinshi turacisha ni kugira uragira ukumva mutuzima, kuko twizeye ko twose tuba ari twiza ku muntu, ko bitafite umumaro ntabwo twavuga turabibageza. Umunsi wa none rero twari twifuje kubagezaho amateka y'umusitari ku isi, cyane cyane muri sinema y'Ubuhinde. Nta wundi uri umusitari witwa Tega Shroff. Tega Shroff ni bimwe mu byamuranze cyangwa bimwe mu mateka ushaka wakwandika cyangwa se ugatega amatwi kumva amateka ye muri make. Tega Shroff yavutse tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 1990. Yavutse ku mukinnyi wa filime witwa Jackie Shroff n'umugore we Ayesha Shroff, akagira mushiki we muto witwa Shwan Shroff. Noneho amazina ya Tega Shroff nyakuri, amazina yiswe n'ababyeyi, akaba yitwa Jehemant Shroff, amenyekanye ku izina rya Tega Shroff. Iryo zina yagiye akoreshaga mu kazi, ndetse akoresha mu kazi. Tega Shroff amenyekanye nk'umwakiteri muri filime sinema y'Ubuhinde. Nanone yavutse ku mwakiteri muri sinema y'Ubuhinde ariwe Jackie Shroff n'umugore we witwa Ayesha Duty. Uyu Tega Shroff yatangiye kumenyekana cyane cyane muri filime nka Elephant yasohotse muri 2014. Tega Shroff akanatsindira igihembo cya IFA nk'umusitari w'umwaka w'umugabo. Uyu Shroff yaje kuba umusitari cyane bivuye kuri filime yitwa Bagi. Abakunzi bagasobanuza cyangwa abakunzi ba sinema y'Ubuhinde ndakeka yuko iyi filime rwose muyizi yitwa Bagi, ya action ifite love, ndakeka yuko niba mwayirebye murayizi. Yakiriwe neza ku isoko rya filime. Iyo filime Bagi yasohotse 2016. Nanone bahita bakora iki cya kabiri kizari ari Bagi kabiri 2018. Noneho nta n'agahenge kajemo, yahise kurana na Ritikisheni Rohit. Filime rwose nziza cyane, filime yaje kwakirwa neza. Nta yindi filime muzi iyo bahuriyemo atariho rwose murayizi. Abakunda filime y'Ibihinde murayizi rwose, yakoze akazi kandi yaje nziza. Iworo nayiza 2019 byatumye aba action star, yararirimbaga akanabyina muri filime kandi mu rurimi rw'Igihinde. Namwe murabizi muri filime rwose muri sinema y'Ubuhinde Tega Shroff abantu babyinnye kandi beza kandi bazi kubikora kandi bikaryoha. Uyu Tega Shroff yavukiye mu mujyi wa Mumbai, yaje kumenyekana muri Bollywood yinjijwemo na se ariwe Tega Shroff, ariwe Jackie Shroff. Kubavuze Tega Shroff ariwe Jackie Shroff kuko yari umuhungu. None n'ibyatumye amenyekana ahangaha ko yari umuhungu mwiza kandi ufite imiterere myiza, afite umubiri mwiza. Ibi ngibi byatumye rwose uyu Tega Shroff akundwa mu gihe gito. Amateka make kuri Tega Shroff ndakeka yuko mufasheho akanonsi. Murana mubyakira neza, tuzabibagezaho mu bidusabye muri comment. Mushaka ibindi kuri we igihe aho yizeye ukuntu yakoze ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ubona kubona ufunguye bariyodi, yizere yuko nawe utakora subscribe bakana ari keza. Kwinginze sinagusabye make subscribe, nta kiguzi nta gihombo urahura nacyo. Murakoze. Tega Shroff yagiritse n'ingo muri tariki 17-18 aho ukwezi kwa gatanu yuko ashobora kuba yaritabye Imana azimbanuka y'imodoka
Iyi nkuru rero sinayikubwira nyihagaze kuko sinari mbari, ariko nyine ku mbuga nkoranyambaga byaranyuze. Rero birashoboka ko yaba yaritabye Imana, gusa niba naryo naruhukira mu mahoro y'Imana. Make sure yuko ukoze subscribe ya thanks kuba bikoze ndakubona wowe.